rahvusvaheline spordipäev on pühendatud Tokyos ära jäänud maailmamängudele. Ei pea igast inimest saama tippsportlast, aga ma arvan, et iga inimene võiks pingutada nii palju, kui tema võimed lubavad. Võistleme sportlikus vaimus meie võistkondade kuulsuseks, et peame meeles, kõige tähtsam pole mitte võit, vaid mängudest osavõtt. Siia kõrvale saanud endale Martin Rikbergi peakohtuniku. Kuidas tuju on? Mega! Tuju on mega, see on hästi. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.